Burger naar de Villiers. Goeie verdediging. Het neemt 3 affies mannen om de Villiers te stuit. Krachtspel. Hier ook de Landbou. Hierdie keer Kane du Plessis. Steeds is hulle kort. Dylan Jordaan. Nice, lief! En dan wordt er op rechts geslaan. Maar is aangeslaan is hy. Meneer O'Neill wat die 3-2 ken. Richard O'Neill, ons scheidsrechter, sê ook de Landbou slaan die eerste slag. With his first attempt. Tref hom goed. Blaas skiet omhoog. Dat is 'n voltal van punte. Na die uitdeelers op die plaatsvervangerbank. Baie gelukkig. Just previously, in the build-up to this, we had numerous pick-and-go carries from the front row forwards. Te veel op een gooi van Adrian Smith en Charles Els. Wat wegmars vir affies. Kyle Pretorius. Tackle, lief! Bij de voor van affies wat hard werk aan is Nagel. Voor die voorjaar en als een groot gaping voor die Robert. Shot! Halve meter kort. Puller, stipje, Puller, En stip affies back! terug antwoord. Ja, dat kan. Eerste 3 vir die thuisspan. En nou gaan die skade hier by affies lekker saamgesels. Hy maak seker van haar die doelskop. En is affies 7, Oakdale 7 na 8,5 minute. De eerste 23 minute voorbij geflits. Teruggeklap. Lijnstand bezit, uiteindelijk gewen. De Villiers zachte aan. Hij wisselt zijn spel zo goed af. Hierdie jagste man van Oakdale. Zijn broer Paul de Villiers heel moeilijk op die randje van insluiting. En die vergrote Springbok-groep. En wordt aangeslaan. Bring advantage. Voordeel vir affies. Smith. Advantage Bietjie over! dieper van Staden. Maak reguit Kyle van Staden. Na trek die graad 11. Joman Kyle van Staden. Hier komt met die partie. Zwala Lamla Umgedesi. Kyle van Staden. Succesvol met zijn eerste poging. Ja, die kegel wordt vinnig opgeteld en is Ruben Smith wat terugdraf. Soos 'n loskakel wat oorgeskop het. Borsie uit. Ken op. En affies met 'n 7-punt voorsprong. Dominant first 20 minutes from this Affies team. As you look at this again, just quite simple. Get on the outside, getting behind the defense, and then back yourself and your pace to finish it. Nou is hulle binne. No, thank you. Smith. Lang skop met die regtervoet. Jacobus de Villiers. En hy besluit route nommer 1 is die beste plan. Bring advantage. Strafskop voordeel vir Oakdale Roan Groenewald. Maar daar die kontak in Boener. So ook Bernard Badenhorst. Playing new advantage. Strafskop voordeel. Leroux. Williams teen die grein. Meiberg Eksteen. Goeie lakwerk deur die kaptein van die kerk. Tackle not rolling away. En daar was die voordeel nie. Net betyds. En die vla wat omhoog skiet, hy tref hulle goed vanaand hier op die hoofveld van Afrikaanse Hoërseunskool. Weer van die kerk in die lyn staan. Hulle besluit hulle gaan weer probeer. En jy die eerste keer dit nie reg kry nie, probeer weer. Bring advantage. Nico Ferreira word weer gestraf, maar is voordeel. Marks onder die pale. Sy pa 3 jaar vir die Witbulle gespeel, dis sy tweede. En Estiaan Marks wys uit baie krag. Verspot maklike doelskop. Vir die graad 11 loskakel Ruben Smith wat geen fout maak nie. En 'n 11-punt voorsprong net voor rustyd vir affies. We've talked about how comfortable he looks with ball in hand, Ruben Smith. From what we saw against Paul Ruiz, John Ferreira
One of those no-look passes. Use that 9. Jordaan. Val die voordeel in aan Dylan Jordaan. Slaan in Bres binne aangee. Van der Merwe, dis André van der Merwe en Joshua Gous. Binne buite. Fantastiese duikslag. En Estian Marks red 'n sekere 3. Gous en Marks. He's right on the final hooter for the half-time show. I'd like to say start. They prevented that score. Playing in the Dis 'n reuse oomblik in hierdie kragmeting Andries van 21-17 of 21-15 rustyd. En Oakdale met hulle sterte in die lug. Dis Affies wil haar aanslag oorleef en teen rustyd het hulle reeds 3-3 gedruk teenoor 1 van Oakdale. Give himself a chance to play some rugby. Weer 'n goeie vaste skram. Weer Oakdale en 'n strafskop. Maar wat maak hulle met hom? Take the scrum again. Kyle Burger met bal in hand, so 3 meter kort van die doellyn. De Villiers. step. Van Eden wat wag, stadige bal besit. Ball is in En dan front. besluit Lom 'n rolmalbeweging te begin. Uitgebroke spel word nou oorgeduik deur Oakdale. Ja, sê meneer Richard O'Neill. Eerste punte in die tweede helfte behoort in die heel agter Maka en Fourie Okay. van Oakdale Landbou. Caleb Williams met die linkervoet. Hy voeg nog 2 punte by. Die verskil is 4 tussen die twee spanne hier op die hoofveld van Afrikaanse Hoërseunskool. En Malan du Plessis en JB Nidee sê dalk daar vir mekaar. Ons is baie gelukkig om net 4 punte agter te wees, maar skielik terug in hierdie wedstryd. Maka en Fourie. Maar daar soos 'n waffersaker oorbars. Ferreira. Nagel. Sterk loopie deur die vaskop vooruit. Ferreira. Reagter die right. Smith. Joshua Gous met spasie. Binne aan Estian Marks. Hard in die kontak hier buite senter van Afrikaanse Hoërseunskool. Weer Nagel vir die tweede keer in die beweging. Roberts. Teen die grein. Kom die Affies voorspelers. Roberts. Fantastiese spel vir die Roberts. En is die hoofseun Jan Ferreira. Het hy pas die wedstryd beklink in die guns van Affies. En die punteverskil is terug na 11, soos wat hierdie helfte begin het. Roan Jacobs, hy sal tevrede voel op hierdie stadium. 28 punte teenoor 17. So look at that again, the hands free from Fourie Roberts. Sake dikteer agter die wind vir Afrikaanse Hoërseunskool. So bietjie meer, of bietjie minder as 'n minuut wat oorbly. Dit is Affies wat gaan wen hier op hulle tuisveld op Super Saterdag. Milene Mai, Toyota Noord-Suid Rugby toernooi. Kan hulle skade iets gee om oor te skree in hierdie laaste sekondes. Encounter against Paul Roos. Play to watch today as the ball falls off the tee as he approaches that. That is that, says Mr. Richard O'Neill. The final whistle blows here at Affies, and it is the home team that comes out on top. A dominant performance in the line-out from this Affies team. Kept the ball in hand, went through numerous phases, asked a lot of questions of Oakdale, and ultimately too good for the visitors from the farm in Riversdale.